بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تارستي بلوم أدي أدوسو من جندوا أمها لبيت أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أتدوهج ريغن أقر تريه قالمت بفرنا بدل كلني خطبانج مولينغا برنامج إكيغا يتون علمن مره بدل كلري خطبانج سالس هوانا برنامج إكيغا almen komme haftages mawdu kam igenesteni e haftage hukuru khutbage mawdu egoto almen mire wahda kalam jefa mawdu ki namadu elumuge nurakka terikan almenge mi program ge magon maksad ki tibe funna hukuru khutbage bay muhimmu nukutata genesti adi hame aki ga tibe fulunge hiplugo fedane bay sualtak jawabs tibe funna hame genestinu almen komme program is fashalamu mi genesteni hukuru khutbage kuda video clip kole mi haftage hukuru khutbage video clip kod balalawa islam dinuga namada miha matiri maqam devwa fawairu namataka farwa kuda kurma namadu elumun durhelumaki algun men geteren komme muslimakume enage duwahi tawalu ekulawada eruga samanu kan denjehene kame namadu elumaki itimage islam kama kafiru kama demeduga waki godde infa kamuga sunnatuga wani kanda aluwa angawafa qit rasula sallallahu alayhi wasallam hadith kurvi العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ماني اورنا اهرمنا ابهي كافرنا مسلمنا دمدغا وتفاتكرا عهدك نماده فينماد على في هذا الناش فينماد على في هذا الناش هم كشورون اينا كافر وجه اهم بس فلك غاوي تابي بيكلكم غاوا عبد الله بن شقيق العقيلي كيبان رواوي جنبه محمد صلى الله عليه وسلم کے اصحاب بيكلون دك ودا گنوا گتوگا عمل توگے ترین اکمے دو کلے میہا کافر واکمے نماز علم فیوا نوے مسلم اخن نے اس ودی حدیث تکون انگے گتگا نماز علم کی اوس حالگا کوگم وانے کمے نو کن اگو مننا ہا موے صافوے اگو منگے ترین بے میہن کی ہمیں کنی رمضان مہگا نمازن ارا نماز تکا فروات روامیہن ادي انبامي هنكي هفتاغه حكر دوغه كروي حكر نماذ اكني حاضر وامي انبكي كم دوا كرم فرض كروا فوا نماto كترين بين نماتا كون انبا نماتا نكو دوكو لامي مين افس بيكو نماتا كفروا كودا كفا ابني نمادن انكار كرا حالغا كمغا نويس نسوتكون الغمنا فنن أتي نمادو إغوتا دوكولا فاتيومكي إسلام دينوغي دائرة انتما بيروغين هنگا داني كمكا إن كمون أقول من غترين كم ميها كويس إميها نفسو حسابكو إنغي نفسو گنداني مگه دينغتو متكا كاندا علاني أصولكا غوتين إنا إسلامي ترها غترين دينغنن جه تمايا maru as baddal qurani kon irega kon tanega kan evs makhluqa kan engenno خطباين program ballan tibay emme habe fulna de sifar war boda marhaba dano almenge mi haftaage program ga tibay fulna ituru معلومات hisakal mattaka bayro da gannawani al-sheikh muhammad halim shahr boda marhaba ge program sheikh namaduge wa kami ham almen mige ahmadawaton detin program ek korin hama warabboda hama dekunu wahake den mi haftaga sida khassa ko fameti namadu elumuge nurakka terikami mawdu khutba ga isfa kala fa fadami namada ki islam dinuge tambu mane ki namadu mi tambu vettejja no namadu almen du kolla fiam almenge din mugurigen dafada kamekem mi tambu nuniyam miha muhimmo alokame mi fada alokamaka alomenna ನೇಂಗಿನವಸ್ ನೋತ ಗಸ್ತುಗನ ಮೆಸೆಬ ಫಾರುವಾ ಕುಡ ಕೊರಗಂದೆ ಮಾನಕಿ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮ್ಗೆ ತಾವಲ್ ತರ್ತೀಬ್ ಕೊಲ್ಲಾರು ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿ ತರ್ತೀಬ್ ಮಿ ಕೊಲ್ಲೆವೆನಿ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯಜ್ಜಸ್ಸಾಫ ನಮಾದು ಎಫ್ ಫಹು ವಗುತು ಲಿಮುನಿಮ
kollan onna kamekkamuga nuniya muden namadu wagutu gelle hisabad diyama awassaru wala falmen namad kure alun suwalaki alumen nam mi duni mi alumenge duniyevi ulun diri ulun tawsib kuraru alumen kamiyaba wasiluma emme muhimmu kanta emme kuriyan alumen jassani kina kunto alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ad namadu mi shahadatu de kalima fahuga alun men mi ekamaka emme boda samalu kan denje ekamaki namadu namadu ege wagutuga ada kurunga islam dinuge devana rukun temmeti ham faha kulli faden mi dinuge tabukamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani namadu qaim kofi mi hadin qaim kofi e namadu du kallafi kamuga wanama din enage din ena mugura lafi ema warab boda samalu kan denje kamen algon menge mi hayatuga dirulumuga abadwes mi namaduga matin handa nunetene fada gotaka algon men kankan reevu ekan egote reeveni namaduga muhimmukan e kiha waragge kamekkan eme furatama kamakkan algon men gamille nafsutaka gabulu kurevige algon men adi mehen misalaka dini ilmerin mikankan mehen bayan kurikamuga sevves miheka emiheggen nafsu ena amille ei muhimmu kamekkama gabulu nukurveha hindaku ena kam mabudo kamaka ekamen noebana ehma algon men komme mihevves emihegge amille nafsa qabulu koddembi miye algon men emme boda samalu kan denje kamaki emme boda samalu kan denje kamaki miye mi emihegge duniyege haya kamiyabuma adi akhiratuge haya kamiyabu binawegemba emme muhimmu kamaki namadu tan ege wagutu ada kurunkan komme mihbis qabul kurambi egotan ene emiheka mi kashawar kurebe hisabu ena namataka farwatirwa ekan gabul nukurwenya ma budo kamakkan wanti hama demmeti bayan kolli gotami wagutu vim den kollane ekal gotuka ekal kan da ema algon men gamil nafsutaka abadu sandan koddembi gabulu koddembi mi namadaki ekiya muhimmechek hama egota mi miga mahaka dakkaram tarubavi muassasataka tarbiyat demihum mikama barabboda jehene mi samadwa ei algon menna abadus mi fennana mujtama fennana algon men tarbiyatu kuribaya musaka maimba fenna balafi kamugawana maimba fayin emiha geddarin namaduga macca tarbiyatun nukofi kamugawana mujtama fennani ekama tarbiyatun mefa nebba fennani gotakin gan misal kalgon tere orang amuka misal bala maghrib fahum nikumala noni maghrib afdar gaab fotos be farfenna hama soto burlaage herdani mi dandotaka hama kuda kudingo waage me eke academy taka kule nen nantabbe sama dfs unna ne academy taka etantana kudin fono waage mi etam sak maghrib namaz wagot faayto ge bede hama wargena amuka maghrib namaz faayto ge em efada kujjakan ide ma bodo kamakuna ene tarbiyatu mamun ay egot bad kuramun egot eheno bayen academy taka bune ham timanna menge evves mi practice harakate nudane evves harakate nudane namaz gotaka fushwara gotaka em ekhaltanaka fonomaga visnu maimba fenge hunnanje nuniya madi efada mi namadu wagutaka misa dimawanyam namadu kore intizam to wesba ekad mito ke hamajassa danduga eno ema egota manaki e tarbiyatuga ekama farwatir vanjehen algon me egota tarbiyatu no kofika mugawan kujja bodoge makisa fargodane kujja kudai mehengadane ekam misala ekam evves kam ki ham kulliya kam kujja baligho me hisabun ekam lobi jehegen ehem bana kan kamenno ema kudai rusur se kam tarbiyatu kuranje ma imba fem furatum ege fogde meno muassasa talim muassasa misal ka bala kam algon terega mabudo kan ahamiyat kam deve ka gota kannon fennaniki ihama kuli warta besam wargine ham school tawgas ama intizam kurve namado den bangi go yusno go yusden e mabudo kamennon e ka gota ka wargine hama tanta hinga mi kan hinga go mi hagi getta mi anen
هما ساك تعليمي مؤسسة التربية أي تربية إما مهم إبائي هما ينبا فإن فهو قد سكولت هما إتنترم بس مي ساولتن هداير وكل ورتك كل يرتور حركات تهنجاروغا نمادكي إما مهم كان داري ورن بس أنجاديجن أدي إنامونا سكولت ترين دكا ديجن دكا دينا من سالكت تاول تيچر مس نماز گڑ جنو نماز كورا بيك بگن تا داريورن كم فينان එකංගන් දක්කා දීගෙන් හයගතුග මේ කුජ්ජකු බිනා කුරීම දෙමෙති සුවාදුගති විදාලුගතම් මේ අලගොන මෙන්න නමාදකී හා මුහිම්මකම එක්කම් විශ්නිගෙන් එකම ෆරවාතිර බේක හෙදේනේ නැහැ කුල්ලියක හැම කියා මියක දැන් බයි මිහුන්න කියේ මුන්න මදුන් මක හිසාබකුම් මේ kankan denegana we denegana misalka mi dam dimawa mi hegge sabon attasak sabon misalka non kom sheikh post fenigen video clip fenigen non darusen adu wigen hita birweri kambadigen badalwa mi hule ekam edin aamu ko wagoten na adur haleten aamu usulaki emi hagu tarbiyatu kure gotegge macce emi hagu annani boduwege hema tarbiyatu kura mi hu ekam farwater kam behetti inshallah ka kana mandan ate shana khutubage babe mi ekamegge saw mi rasul sallallahu alaihi wasallam mi ekamegge sabun kudifawata fuhida daane mi adi darajo ofiligen daane kamegge wak vidalon to mi sual danna rasul sallallahu alaihi wasallam de ege tere fa kolla bave mi miskita hinga fiyawalta gina kuru anu sualeki kige to asu mi hadith ga bayan kuram beenum wani hinga fiyawalta gina kuru bay be fulunden hasakalam fa hama mizuan murfura kodin ebade hema mi maanaga tankola durudurunla miskita misaka tankola kari deven hor miskita ka nugos tankola duruga honna miskita ka hinga fadan fiol gina kolom wege kawata sumige maanaki ati hadith ti wara muhim hadith egotiga ti hadith ga asha bur kantati kamaki ekam kan kurunga sabun faafata fohigen dana kamagge wa maanaki kudi faafata fohigen dana kantati ge wa adi ege sabun mi hage mi daraja eba ufuligen de egetere ekkamaki ei ismi wudu kura iruga mi yani undagu halatuga fini gadawegen mi sehem nafsu ekaman ha nuruhe fada halatu wudu kurum ei bay faram sa fadis namat dogda war boda fini du hegge ha undagu fasehen wadana faare gehna em ekal halatu wudu kurumaki ei mi faafada foegen da kam annani adi دمتي مهم فاكر نقطة مسكتة دافية ولا تجينا كورو إتاج مراد جينا مسكتة ديو جماعة مسكتة حاضر و مسكتة جماعة هودو أي إتاج مراد كيمي مثلا كميتا كاريك مسكين مهم هو تدردرون عندنا وشالة ديو جينا مسكتة جماعة حاضر وأنا كورا مسك إيه سبب مي أنا جفافة فوهي جندان أدي ني إفوج إنما دون أنا نماذا انتظار كورن إنما دون نموني ما دنجهي كن أنا نماذا أنا جهتو أنا شاق ويركن انتظار إيش إيه تريجا همين كم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورا بني إيه رباطك إيه رباطين فر حديث كوري إيه معنى كي رباطك معنى كي أي mi Allah gumawga jihad kura mujahidun mi kafir qawmutaka muslim qawma demeduga eva in balahatta mi honna mikin murabitun nenun ei ribat etan tam balahatta tibe mi e darajaga border security en dalom menge mi haruna e darajaga wa bayke egota hadith kan war bodu kam gewa egota shama yakiga mi khutubage bave mi meduna maduge wa tieba mi hun namataka adi meduna maduge macca rakka terwashe miga meduna madu mi bayamege mani kon namadakatto adi kiveto meduna madu wakin khassako bayan kofmeti ati bayan kuri ayatuga mi ba namadu meduna madu hafizu ala salawati was salati al wusta mi namataka rakka terwashe adi khassako te meduna madu rakka terwa mi ayatuga mi baralu bafani meduna madu ki asr namadu meduna madu ki ei عصر نماد ركعات المخاصة قلت مي آيات مي بيان مي كورب النبي صلى الله عليه وسلم بيان كورب في مي
මෙදු නමාදු දූකොල්ලාෆි කමුග වානම ඒනාග අමරුත බාතුල් වෙගෙන් දානේ මිෆද මේ කරේපන් හදීස් කුරාෆ හදීස් එහෙන් හදීස් ගාසොේ mi medunamadu noni asur namadu du kollafi kamuga wanama enage mi mudara enage ahlu mi gellene wegen die fadai hema efada mi gotaka efada mi inzaru takin ebori mi namadu du kolla mi haya meduga ashema mi namadu komme namadu kibes mi muhimu namad inget komme namad kibes sama e namada meduga mi hama algon men samalu wan jehe namad mi gota bayn namad taka meduga khassa gotig samalu kam aswe wani mi e meduga boda bisnen jehe sawbutake suriya makam ben misal ka man fasis namad gewa samadaki e namad tedum undagu kame hunna namad taklifen unna mi kom nidi qurban ko fa teduan jehe hame gotan asur namada kiwes efada namada ka bedana bayem mi hunna misal ka mendur fa nidam hunna efada mis mi hunna farigga bunge kashigam be ei undagu namada ka komekas mi namaduge muhimmu kama be gotun mi hadith mi gota asum nema samalwan jehen algon me khasa gotigga mi fad namada ka qiyameddo alon menge hisab belle veru furatama mi sual kureveni namada me den mi hadis bas pore khutbaga bagena sawe mi fardu namadu bayuni fawanama den ane sunan namata kofawe to bala nada ekatun me sual weveni alonu hama mi khutba kiyamun diya gadige alonu hama hitan wen sualaki fardu namadu unifa mihako fardu namadu nukura mihako kon sunan namade bae kureveni alon me dakkane alon me kommehen koran jehe namadegwa e namada farwa kude kurave mihako kine bae sunnen namatan ada kuran nuniyam algonde mi eti kiyan alon visnuni fardu namadun feilefa miha den nete hama salama eves goten asagi yotoga e gotan e basfoles alonde visnuni gotan mi fardu nama nukura miheka sunnen namade kuravene eves tage alonde kama visnu onnane kama kine doshe mi kine to mi basfol alon me maana kuram asagi yotoga adati hadithuga tiba wahak mi emme furtama qiyamet dohoga hisab bellewen ala amal toga tere namada meduga e namadu ena ada kuranje fardu namatukum echen uni fawakum gawanama enage sunnen namatukum eba mi fobedden furiham kurwen den etaga ilmerim bayan kurva febe mi kon gotakatto e fubeddun noni furihama kureveni konkal kantetteketto ega ilmeri ego gota bahadakka per ega tafsil hadith genne ilmerin ijtihad kurava bahadakka fe bayin ilmen midalwani ei enage namaduga ashhur anin uni kantetteke sa khushu'at terikanetun noni mi wajibeddu kurefotun noni sume sunnettaka du kurade mehengus namaduge sawabun uniwegen dafada kankan ekankan fobeddena bayin ilmen midalwe ege terege himenene namadu du kure fo bakamuga wanama eves namadu du kure fan mekam ves himenene ekam bayin ilmen ham ek inkarus kurbe gastuga namadu du ko fikamuga wana ekame sunnatekum furiya man nukurena kam selmen ebori dalema miga den fahakodan je muhim kam ke Allah taala mi hadith ga min nabi sallallahu alaihi wasallam bayan mikun Allah taala enage sunnen namadu takum unifa ba fardu namadu unifa ba furihama koddena ehema e ummiduga mi emiha hitangerima namadu koffa hitangerima du kolek fardu nama sunnati man sunna nama tarawih namadu komme mi sunnen namada vimen komme mi rodama ke tarawih namadu be kure tangire bande hema ein imsa far etan kol fu baddena kam go ummiduga wahage ken den fardu namata kar rakka tirnon farwa kuda kon hurumen non hayi gotu algon men ki mi abaduwes namadu taka fardu huriha namadu ka barabbura samalukam denje bay mi hadith gamiwa bayin ilmer mi dalwa gotun ei namadu mi ena ekure khushu'at terikan netun noni edem bes mi bay ka wajibta du kurun handana tiken du kure fa kankan ekahal kankan
fobeddun kama bangin man bidalwa iruga algon me abadu samalu kan den jihene farudul amantaka barabara rakka teribun mi hadith mi gotan otiti kabayin kurido program ges pakur mi shahada kiyafi suruga wanna neti hadithen onna ti beenun ha gotakan ulumen nune ama egota mi hadith men otiti namataka farwa kuda kurma nete algon abdus jehene huri ha namataka ves rakka teriban sheikh hamaden nimmalum kurin mi alon men denagan nanje war muhimka mi sahabi dekidawwa gotuga namadu elun fiyawa miha kafir wegen da ehin kame ne ehmejiyam alme mi kam mi gota bayan wegen wa iruga alugonu men sheyati denne misalaka sunnen namadun alumenge mi farudun namata alummenna e furihama koddene kama e ummidu alumen misalaka e gotan ulen fashafi me alummenna kine e alummen islami tara islam deenuge tarahen beeru egen dairuga salomena nengi horedane nimmadume kurin alum belun terinna bunne fanto namadu gastu gairu namada farwa kurumaki kihano rakkatere kametto nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fani khutba ge hadith gen wafai timam be kaluna timam minna ebami hunna demedugowa humi infaraki ei namade namadu ala fi miha kafir wajje namadu ala fi miha kafir wajje hema eha warugade me inzaru kurabba fa wa iruga algon mentere ham komme miha kiwes namadu ege wagutuga ada kurma barabbola samarukan denje kama megotat sahabin ebe kalunge terega ebe kalun deki wada nugannawa deenuge kame miheku dukollage namaz deenum berugen danakam deenu fardu kurha baar fardu tan huriruga miheku ein kame dukollage deenum berugen danakam ke ebe kalun deki wada nugannawa hama ekani namadu dukolla lafikam gawanama deki wada gannawani emiheku deenum berugen danakam ema mi manaki miheku ene amilletti man eneke muslimege gotu qabulu koggen on shahadak kiyagen on kamuga yes mi eneke namadu nukura mihekkamuga wanya deenum berugen dane kameki halgon tere bay fare borus kaaveni tabbes anhem miha eggotak namadu nukura mihekka bedan on firihim miha eggotak namadu nukura mihekka begen gadana ilmani vidaloni namadu nukura firihana ka ko kaaveni e gulun kuriye gengus gen nuwan hudda begen nuwan miheku deenum beru fevani higotu ehema mi ane kuda kamen non kamaki warabbodu kamen ege sabun daima narakaga miheku onnen jehidana fada bodu kamen mi kamaki hama egota kuridu ke program san fa kuri faden be mihum shahadak kiyalagen shahadatu ke sabun ena kommes duha kun suwaruga wannana kamugo ummiduga evves warkan namadu nokon ebahure egotaka ekame nohingana egotuga hadith taga daliltaka fennan hori gota bada eruga miheku ade shahadak kiyumakun enamge macce fardu kurabba fami fada khasu gotaga namadu kala nam fardu evves warka adanu kuraka banya eneki ei muslimen non edun dienuge tarhage terenu beeru efane mi warabbodu kame kamaki algon me eggotaka bes farwa kuda gennuwan algon men ge mi algon amille nafsutaka nafsutam mi kama tarbiyatu kurma ahu algon menge mi beerumuge dashugawa darinna adives mi masuliyataka hawalati mihun emihunge tarbiyatu ge belumuge dashugawa kudin mikama tarbiyatu kon hanan je warabbodu kame bayfar belen merim sama evves waraka alalu men namadu ni kurinto wes ahalu mebes neti bayfara kujja ni reganu dambaru berjahan noni kommes ehentanegga ole as gega nidafonnati fatihu mamma darifula gowangunes bappa sebuna bayfarti darifula yonwan mam ekujja gowana kannate reganu dambaru kujja wara barbar lahunne nidi hema mi egota buna mi hum se bolen yata එහෙම අලුගොන මෙන් හයිගතු කලුගොන මෙන්ගේ මේ බෙලිහෙට්ටුන් තෙරිකම දශකවා මීහු එමිහුන්නකි එයි මේ නරකයන් සලාමෙක්ක ස්වරුගය වද්දාදුන වට්ටක මසෙහ කුරා බයිකම වාංජින ය අල්ලාහ් තාලා
kirit qur'anuga mi gada amurkum algomna amurku rabba fa kama ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum tibamihum gamil nafsutan narakan salamak kurash wa ahlikum atibamihum ge ahlum bes narakan salamak kurah kamattaka bes warabboda masake kuran je kamaki chair boda shukriya taran program pattaka adal menge mireke programs nim malafin wakkivelani umide ki tibefuna namada behe gutun ragalu malumat ke libigindi kamuga iradu kurevia anna hafta gata dogare gona kartiriyo tibefuna badal kollana menge program le kamatta boda shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh